अब हामी बनाउन गएका छौँ तकखल्बी। तकखल्बी भनेको चाहिँ बुङ्गुरको मासुबाट बनाइने परिकार हो। 지금은 떡갈비를 만들어서 여러분이 만들어주면 우리가 여기서 짜서 구워서 이따가 드시게 할 거예요. 자, 근데 지금 앞에 있는 재료들을 한번 볼까요? 거기 보면은 양파가 있어. 양파를 다져놨어요. 양파 어니언. 그 다음에 캐럿, 당근 있어요. 당근 있고 파가 있어요. 네. 그리고 깻잎 있어요. 그리고 파인애플 있고 치즈가 있어요. 예. 자, 혹시 돼지고기 못 먹어요 하시는 분 또 있어요? 없죠? 자, 그리고 치즈 먹으면 안 돼요 하시는 분 있어요? 치즈 안 되는 분 있으세요? 없죠? 자, 그러면 떡갈비는 옛날에 우리나라 왕이 먹던 음식이에요. 그래서 지금은 누구나 다 먹을 수 있지만 옛날에는 왕 아니면 못 먹었어요. 아주 귀한 궁궐 음식이에요. 그래서 지금은 여러분이 여러 가지 재료를 섞어서 할 건데 앞에 보면은 자, 여기 고기가 있어요. 그리고 여기 보면은 소스가 있어요. 이 소스는 간장, 참기름, 마늘 이런 거 다 넣은 거예요. 그래서 처음에는 설명을 먼저 듣고 하세요. 설명 듣고 하세요. 자, 장갑을 나중에 끼신 다음에 이걸 다 넣으셔야 돼요. 그래야 맛있어요. 그런 다음에 앞에 재료가 6가지가 있잖아요. 그거를 골고루 자기한테 다 넣으세요. 저희가 이 인원별로 해놨으니까 3명이나 4명이 다 넣으면 돼요. 그러니까 6가지를 다 넣어서 자, 이거를 골고루 섞어주세요. 섞은 다음에 자, 공을 만들어주세요. 자, 공을 하나 만들어서 자, 공을 만들어서 자, 이것을 자, 야채랑 한 덩어리가 됐으면 이거를 이렇게 왔다 갔다 해야 돼요. 이건 지금 야채가 없어요. 야채랑 같이 이렇게 왔다 갔다 해서 30번 30번을 왔다 갔다 해서 이렇게 해서 예, 이렇게 해서 여기 찜기에다가 우리 햄버거 패티 알죠? 예, 햄버거 패티처럼 만들어서 우리 여기 찜기에다가 놔줄 거예요. 할 수 있을 것 같아요. 장갑 끼고 소스부터 먼저 다 넣어주세요. अब हामी बनाउन गएका छौँ त्यो बुङ्गुरको मासुको परिकार। प्याज हाल्ने, गाजर हाल्ने, त्यसपछि चिज हाल्ने, त्यसपछि सबै कुराहरू ससेज सबै कुराहरू हालेर अब त्यसलाई मुसिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसलाई मिक्स गरिसके पश्चात त्यसमा 30 चोटि पल्टाउने गर्नुपर्दछ। त्यो कार्य गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई त्यो माथि राख्ने त्यो के भन्छन् त्यो माथि त्यो चाना जस्तो छ त्यो माथि राख्ने। त्यस माथि राखिसकेपछि त्यसलाई त्यो हाम्रो पिज्जा बनाउने मेसिन जस्तो हुन्छ नि त्यो पिज्जा बनाउने मेसिनभित्र राखेर 30 मिनट जति राखेर त्यसलाई पकाइन्छ त्यो उसमा मेसिनमा।
छल्लानाम्दो यानि कोरियाको छल्लानाम्दो भन्ने चाहिँ कृषि योग्य ठाउँ प्लस यहाँ चावल उत्पादन हुने क्षेत्रमा पनि पर्दछ। कृषिको क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको बारेमा हामी सबै सरस्वती हेर्नेछौँ। यो फोटोहरूमा देखाए जस्तै सबै सामानहरू हेर्दै जानेछौँ। सरस्वती के रहेछ त, कोरियामा कसरी गरिँदैछ कृषि बालीको कामहरू। सबै अवलोकन गरिसकेपछि केही समय रमाइलो पनि गऱ्यौँ। हाम्रो देशमा खेलिने खेलहरू जस्तै त्यो चुङ्गी खुट्टाले खेल्ने त्यो खेल्यौँ। अनि त्यो गोलो गोलो त्यसलाई त्यो भित्र हाल्ने त्यो खेल पनि खेल्यौँ। त्यो स्टिकहरूलाई त्यो पालभित्र छिराउने त्यो खेल पनि खेल्यौँ। त्यो सँगसँगै साइकलको चक्काहरू घुमाउने खालको खेल त्यो खेल पनि खेलियो। त्यो खेल पनि सँगै खेलेसँगै अनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनेहरूलाई पुरस्कार पनि थियो। फेरि हामी दोस्रो चरणमा हेर्न गइरहेका छौँ। कृषिमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू जुन फाक्बुङवन यानि नोङ्ग फाक्बुङवन कृषि सङ्ग्रहालय यानि एग्रिकल्चर म्युजियम भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो हेर्न गइरहेका छौँ। भित्र के छन् पौराणिक पुराना समयदेखि कृषिमा युज हुने सामग्रीहरू त्यो पनि हेर्नेछौँ सरस्वती। यो भिडियोमा देखाए जस्तै फोटोमा देखाए जस्तै जति छन् म देखाउने प्रयास गर्नेछु।
अब यहाँबाट लाग्यो छिन्दोमा रहेको केबुल कार को अवलोकन प्लस त्यहाँमा रहेको त्यो पुलको बारेमा प्लस त्यहाँ छिन्दो चाहिँ जापान र कोरियाको युद्ध हुँदाखेरि प्रयोग गरिएका सरसामानहरू राखिएको ठाउँ पनि रहेछ। त्यहाँको बारेमा अवलोकन गर्नेछौँ। सरसल्लाह अगाडि के छन् कस्तो हुनेछ त्यहाँको बारेमा हेर्ने गर्नेछौँ। आफूलाई जाने बुझ्ने जति सबै भन्न जानेछौँ।